Saampona kadadian jia Huda letak toman nguniin Laila pole. Edina Laila tek dentean tapi Huda tak dateng. Tapi lain ben Samsul. Edina Samsul pakun dateng ben nguniin Laila. Akhirnya Samsul ngateraki Laila mulai de romana. Bahkan kedekung Huda tak dateng pole keangkui nguniin. Akhirnya Laila acurhat de Samsul bahwa ternyata Huda selingkuh. Saampona ngidingaki cerita Laila, akhirnya Samsul tak terima ben langsung entar de Huda. Edina kena Samsul langsung akikir ben manglo de Huda. Tapi Huda tak peduli ben akhirnya Samsul ben Huda pun keket. Tapi Edina Samsul tak menang sekali epok pekeropok ben Huda. Kadekung Samsul opetin ben Laila. Edina Samsul tak ngebele bahwa atokar ben Huda. Beli Samsul ngakoh labu dari sepeda. Ben tiba-tiba Huda dateng ke angkui ngunin Laila. Laila tulis jegeh ben Samsul langsung tinaki. Paya ongku tak inga beri sengis nangis acurhat selingkuhin. Laila. Singkat cerita situng bekto ketika Samsul andi parloh de Laila tapi Laila ternyata neng arijiah tak maso ampon oleh duare. Edina kancen Laila ngebele de Samsul. Bencukenan kancen Laila ri ngebele de Samsul cek keropain deki malam bede acara pol-kompolan api unggun. Akhirnya bekto malam ketika acara perkumpulan api unggun Edina kanca sekolahna hadir kapi coma Laila tak dateng. Padahal neng malam jia Samsul langsung nyanyi kalaben lagu Laila manis. Bahkan Edina kancana aku pak kapi saamponah ngidingaki laguna Samsul. Tapi Samsul tak seneng amal ke Laila tak dateng. Ben amarkeh kebeter de Laila akhirnya kedekung Samsul entar de roman Laila ben ternyata neng arijia temuni ben bebeeng. Ternyata Laila ria sake tretan. Tapi ketika Samsul amite keangkuiniku Samsul tak beki peli tutupin labeng ben soro mule. Akhirnya Samsul andi kecurigaan tentang kondisi Laila. Akhirnya neng situng are ketika bebeing Laila jia keluar rumah Samsul nuruk bunte dari budi. Samsul nyendemin ternyata bebeing Laila entar de situng kos-kosen. Saampona bebeing je mulai akhirnya Samsul ngetok de labeng kos-kosen jia ben ternyata delem bede Laila. Edina kena ternyata Laila bede delem kondisi ngandung. Ben lain tak beni ajiah ang Huda tapi Huda tak gelem tanggung jawab. Samsul pun tekar cet Laila selambe kalem tade kulinah tapi setia ngandung luar nikah.